Ja sam Luka Biondić, osnivač i većinski vlasnik firme 3D Tech. Firma 3D Tech je mlada firma koja je počela kao start-up. Sad je, rekli bi, došlo na prijelazu iz start-upa u neko ozbiljnije poduzeće. I glavna djelatnost firme je proizvodnja 3D printera. Naš najuspjeliji proizvod do sada je 3D printer koji služi u dentalne svrhe. Služi kao printer koji proizvodi prozirne aparatiće za zube. Znači, ispravljanje zubi u budućnosti neće biti sa žicom, nego prozirni aparatić koji se niti ne vidi. I eto, kod nas u Hrvatskoj šta god se radi takve ortodoncije, radi se na našim printerima. Osobe s invaliditetom su sasvim slučajno došle u priču, naime, pričali smo sa osobom sa invaliditetom i na kraju ispalo, pa daj da ti isprintamo cover, znači ne protezu, ali cover kao zaštitu, kao dizajnerski detalj na protezi. I to je zbilja jedan društveno osvješteni proizvod. Sam proces izgleda tako da osoba s invaliditetom dođe k nama, kontaktira nas, iznese svoju ideju kako bi ona htjela zapravo da izgleda taj njen cover na nozi, ima neki svoju osobnost, umjetnički izričaj, zapravo kao recimo da tetovažu 3D ima na toj svojoj protezi. Znači ovo je jedan proizvod koji se zove Easy Walk, koji je zapravo cover up za proteze. To je takozvana kozmetika za protezu, kada se korisniku proteze stavi kozmetika. Da se proteza zapravo ukrasi, može se staviti dizajn po njegovom izboru, boja po njegovom izboru, dakle ide se u smjeru personalizacije samog proizvoda. Najveća prednost 3D printera je u tome da ne trebate imati kalup, ne trebate imati otisak pa da radite masovno, nego svaki 3D print može biti drugačiji od prethodnog. To samo po sebi vuče zaključak da za svakog čovjeka možete napraviti njegovu nogu, njegovu ruku, njegove zube. Budući da smo prvi koji smo izašli na tržište sa proizvodom ovog tipa, kao što je Easy Walk, u Hrvatskoj, u Europi ima samo nekolicina konkurenata, planiramo izaći na europsko tržište u razdoblju od 3 do 5 godina i naravno uz pomoć suradnje s ortopedskim kućama i na globalno tržište recimo kroz 5 do 10 godina. Revolucionaran je utoliko koliko je custom made, to jest napravljen ponaosob za svaku osobu. Dosadašnja rješenja kod ljudi sa protetskim nastavkom su one spužvice koje često imaju funkciju imitirati zapravo pravu nogu. Mi ne želimo to, mi želimo, ako već ljudi su osobe sa invaliditetom, mi želimo da od tog naprave naglasak i da oni budu trendsetteri, budući da svoj cover up mogu napraviti na bilo koji način koji žele. Rupičasti, puni oblik Spider-Man ili štiklicu od toga, znači bilo šta, i to može biti primjenjivo za bilo koju dob, bilo kojeg uzrasta, bilo koji spol, muško, žensko. Svako može naći nešto što je njemu po mjeri. I zato je velika prednost toga jer se svaki proizvod je unikatan i ne želi se prikriti invalidnost, nego staviti naglasak i napraviti od toga zapravo neku jačinu, hrabrost, pokazati i trend. Mladi ljudi i djeca su najzadovoljniji korisnici proizvoda Easy Walk, budući da ga mogu napraviti custom made, imaju priliku ne sakriti svoj hendikep, već od njega napraviti trend i nešto što je cool i in. Za sad je plan testirati proizvod na domaćem tržištu, napraviti takozvano testno puštanje i poslije toga, ako je odaziv dobar, ići na inozemno tržište.